Henge Kungamsa, Tarini Pegaloni Don Kata Ship Dun, Ramne Chakji Le Pentacuba Takardabe, Seba Chip Dun Tan Chilong Don Yule Tau Chukji Be Tsengi, Resadabe Sangulerim Te Konsushugin, Tarinki Lerim Dina. Gyanan shungi pimi luwa shik milu chugi zunju timda jebe kortan, sera me rombo geshe ngawa pesan la gongpa zone ngintang churu chingya mutu ne tukdamla shukmi kimpe kor, pimi dikzu ki pande sikyon cho tang chiri kalen cho namnyi ne jamku kabila watsyayan cho ki jeten sondu to sungshe navi kor, pande soshun cho ki gyagar neyo mina kaji tan jeten navi kor, Taiwan zula lopchen ki loma namla pyogi rikshu ngoto navi kor che shuki yin sangyur muti sikrona. Gyanan shungi pyogam diru zone yinbe luwa lindrup tabala milo chuki zunjuk timda jie du. Luwa lindrup tabala ki pyonjong nangshu chongki diru zone si shungi tagnu jengi suju la genju ki lu xie shamuna hu xie langbar ten kong la milo chuki tuga zunjuk ki timda jie du. Tenya luba kong ki longoi me jinda sumba na shamuna hu xie be lu xie te lang ne dawa nyi zam ki jie su kong kaki che xing dilu jinda tukbe na kong la timda jie du. Logic la kanya chering khong la team ki to lo shi sun chim zhe ba la ju me bakar thang den ki team shi top dan ya te me bre Tenga chilo ni don chosom lor khonda len to phegi sheba tha chen kha chi ki femilana me be uthi chino khonsa kemkyen chimpu cho kuji yuring ne be tulu tashi yangro shebe royang nyen tong shi bilam shu barte thutene sung chilo ni don chwenge daw shiba var gyana shung ki chunju che tu taja khong khang do yeme ta subye nebab khanda yimin korso khaya she to me bre Gyagar locho belkop to tenshi chebe serme thosam no ling thazang ki rombo ge she ngawang pesang ngam yonra su gen swebala dawadi chize chubding in ku sheng khasang chize chik par ngin thang churu chingkya kupung la thima so khaya me par ngar shin thudam la shumi bare Khongdang geju gebdin to gongba zobe serme rombo ge she ngaw pesang la ni chulu jikdong ku kya sumshu sobshi daw thube che sumnin kam tongor yu gyönde dün ki na che dago ne woda shebe chong to chongpa Chungdu ne gyönbe dön cho so la jangbar che khonglo chupshi zamla geju ki to ba shen nang du Chilo chikdong kupya ngapchu ngagu lor kya khar na chenjue to phepte pasa chokar do shukpa tha chilo chikdong kupya dönju lor tensa kya khar lo cho su shibyo kap gyönba sar shen so ki che tu shingna chote ta thasha sargya so shapshu lame shubha tha jesu rimbe serme thazang ki nyer ta chora sar shin chula kan sar shen so dorna lengken cheta chungsumla kyon long shipju la ki ring lasan namda ki shapshu tup tu Pöden gyabgyorwa gente dan gyagar ki misir sengda toshyo nipa Padma Vibhushan Shen Yongken Chamku Kabila Watsya Yancho ki jeten chongdu shik duntang ngome chize sumjo nin dili pyonggang ne thaya gyu kudi shuye bare Kaptir pimi dikzu ki pande si gyong bumramba losan sengke cho ta churi kalyon yudo kama gele cho gyagar ki chisi thungche surba kushab Shyam Saran la wana yu pyo ki chedu zula lomye khan ki nyewe rikta geshe ngawa samde la Chamku Kabila cho ki chungpo Subhash Malik la dili pyonggang ki genzi geshe doje damdu la so nyamshu na hibre Kaptir pande sikyon cho ki Chamku Kabila cho ni ningdop chen ki pyodön gyabgyorwa ningshu teshi kimpata jino khonsa kyamgyon chenpu cho ki namgyön thampa khonta jete zekab thuk nyebyo nga ne amala she pyo nang ki yu thana shi thampa khon ne pyodön le gyabgyor shuk chesho nang ki yongta shik cha yu shenyang thampa khon ki wana yu pyo ki chedu zula lomye khan ta dili pyo kan so samzu kap gyabgyor na yu paso sungi pare But when I met her at the Thank You India event, I found her to be, very forthright and very courageous. And then obviously, deservingly so, His Holiness Dalai Lama calls her, Mataji. It's very rare for His Holiness to, call anyone her mother because from his speeches you can clearly learn that he is closest or rather closer to His Holiness' own mother than father. And then to call someone a Mataji means I think His Holiness really feels very close and holds her very dearly.
다나시 반대 추리 관련 초기 탐복공기 진호 공사 캠페인 첨부 초다 회기 나베 리숑라 겹규 숙시에 나버 제수 이랑 다다 시제 표미 용기 섭취대 독재 제슈난도 Gyagar Shungde Mimbe Tsopa Sanskrit Parachebe Tungje Kusha Pratap Singh Chota Gyagar Yu Shungki Himachal Ngate Zula Lobyon Tha Lobyon Lero Kangra Zongki Gyagar Vishwa Hindu Parisha Tsope Tidu Ba Kushab Ajay Sharma Laso Tsope Le Dön Ta Tebe To Sugar Tu Pepata Dün Düntang Me Resa Pasangin Pante Pemi Ma Chidu Tsoshun Acharya Ishipin So Chotan Chete Na Yobre 제대가 반대 초신 초기 변환기 자다기 내당 모두다 전주 표미 먼저 페림소 모두 나오단다 반대 초신 초기 표기 탑주도 겹결 강도 용외 레규 나버 고샵 콩남네 마온버 표기 내된도 돌링 코디 슈규다 라버도 표기 최당 리슌 계획 송교블레 퉁귤 강리 슈규기 시시나 유브레 Kanyi resa pembengin peso rishung shamdön kantu Teben zula lopta cheme loma namla rishung shunge thangla sabjong she Teben rishung lehengane koti na yubre Nyinta nyi ki sabjong to pyo dang sobo miri ki rishung ngoto na wakyu chungkyur Teben shunge tse thanglang ki ledön to shuktuk kyur gyuma na yubre Kapter pimitik zu ki Teben tenjo dabatsiring la ki loptu namla pyo chinang ta pyo mi netang kor ngoto na te loptu nam ki tibat lendep na yubre Yang tengin Teben yushu chezo ne kodi nawe zewa la gezam me mima ne myolam debshe gyanan shungi Teben tang Hong Kong pyo sha Turkistan nang dukzub nacho tongshin ba teda le choje tu myolam sungde nang du kapter Teben tenjo dawatsiring la ki pyo nang gyönde ka tang sheyun to gyanan shungi bewe chacho teda ngoto namatang ta Teben na pyo dun legu begab Teben yushu chezo tang chezo ka ki chobyo namne nyamshu ki gyabgyor nangshin yobar tuje che shu nang du 다른 기상규 레림 디잠 옌티가 벽이 인진의 경신 슈베 레림 카차상 시험기 자지도 세규 예배 대동 공찬나로나